جه نافندا نوچین اورینت نیوز وار باش تماشاوان نجا دست بیکم هرن سر نوچه ائتلاف سوریه ایرو به رنگکی فرمی بو کنگرا موسکوی تیو و خواندن و سروک رژیم سوری دبیجه نجبو دیالوگ امی بچن موسکوی شر کوبانه کت هیوا پنجه و هیزن کردی ترمپیل کماین کری پوشتکن مسعود برزانی دبیجه از دزانم که داعش لدجی کردان قشکریه ناکوکی درباره ناکوکی انکسی هفرز کار تفکر چاکساز و اندام امانات گشتی یا انجمن اجتماعی یا کرد لسوریه فیصل یوسف راگهاند کو انکسی گلک جاران راگهانده بو کو او آمده کو رکفتنا دهو که پیک بینه و دست پیکا ویه که به آمده کرنا لیوگر سیاسی بو هر وها یوسف دادیار کرن کو رکفتنا دهو که به سرپرشتی سروک هرم کردستان مسعود برزانی بو او حمی هیزن کردستانی پشتگیری دکه او جه برجواندین انکسیه کو یک ریزیک ده هلوستا کردی ده چه ببه درباره مجارا هر سه پارتین کو هاتنه بدور خستن فیصل آنی زمان کو ده جوینا انکسی ده هات تکذکرن کو آلیه کو جنونر عفرین و کوبانی را دنگدان ناکن دا کو راجایوان به 20 جسدیگ هینه و ورن بدور خستن و مجارا بدور خستن وان پارتیان نمجارک سیاسیه هفدم یوسف تکذکر کو نتکلین تفدم به بریار انجمن اجتماعی هيا و نتکلین انکسی به کار تفدمی را هيا سروک رژیم سوری راگهاند کو آرمان جامع موسکوی نه دیالوگا چاره سرکرنا کریزا سوریه لجبو هن خالان ام هرنور گتو بیجان بکن ده هفدیتنا که ده لگل کووارک امریکی اسد دادیار کرن کو خالا ما یا یکمین او کو یکبونا خاکا سوریه او روبرو کرنا ترور داعشه و آلین ترور هر وها پشتگیریا ارتشا سوریه او جی یک جوان آرمان جانه هفدم اسد و ده بردوامی آخافتنا خود دادیار کرن کو هن ج کسایت رکبریا سوری نشتمانی نه هنن دن نونریتیا تبشی لسوریه ناکن هجای بیرخستنیه کو ده هیوا بوریده هن کسایت ده هندری ائتلاف سوری ده راگهانده بون کو او ده کنگرا موسکوی ده بشدار نابن هاتا راگهاندن کو ایرو سروک وزیر ترکی احمد داود اوغلو و لگل شاندایک ائتلاف سوری بجوه و اویل سر جوینا موسکوی و پرورده کرنا هیزن نرادیکال گتو بیجان بکن لگوری جدرین تایبت جهندری ائتلاف سوریه کو شاندای ائتلافه و به سروکاتی خالد خوجا لگل اوغلو بجوه و سرکرده ارتشا آزاد سلیم ادریس جی اوی جی ده جوینه ده هبه ائتلاف سوری ایرو روژا اینه به رنگکی فرمی بو کنگره موسکوی تی وخواندن و ده سبه هلوستا خواه درباره کنگره اشکره بکه ام تماشا بکه ائتلاف سوری ایرو و به رنگکی فرمیج هلا حکومت روسی و وقت چارچوبه که رکبری دشبو کنگره موسکو یک ایگو ده 26 تا 29 هیوه لسر بنگاه جنیف یک الدار بکه و وره وخواندن جهلا خواه دسته سیاسی ائتلاف سوری ده ایرو و سبه جوینان دار بخه و ده بریا نامه که فرمی با موسکو هلوستا خواه جوی کنگری زلال بکه. وزیر کاروبار دروی روسی سرگی لافروف ایرو راگهاند گوتو آلیه نرک بریا سوری بایکوت کرنا خواه یاداویج کنگر را دیار نکرنا و دبه گو او یک نشان بن گو ده ائتلاف سوری وک نونر رکبریا سوری ده کنگر ده بجدار به. ائتلاف سوری و لسر زار سروک خوی نو دکتر خالد خوجا بریو آنها بایکوت کرنا خواه جه کنگره موسکو یک جه بر پشگریا روسیا جه رژیم سوری را و نپجراندنا وی جه چونا رژیم سوری یان جی آوا کرنا حکومتک و گوهیزر لسوریه هر روساج بر نوخوندنا ائتلاف وک
چارچۆڤەیەکی ڕاگەهاند بوو لێ دبە گۆهن گوهرتن هەبن جوانە گەفخواردنا رووسیا ji rikberiya Sûrî re eger bejdar nebe hevdem piştgiriya Amerîka û diriya Wezareta Derve de ji vî kongrî re. Têzanîn ku Mosko demeke berê sê kesayetiyên Kurd di nav 28 kesayetiyên rikberiya Sûrî de bexwendî kongir kiribû. Ew jî ev in Salih Muslim, Abdulbasit Seyda û Salah Derwêş. Lê helwesta Abdulbasit Seyda û Salah Derwêş tenê biya rikberiya Sûrî û Îtîlafa Sûrî ve girêdayî bû. û tenê hevserokê PYD Salih Muslim amadebûna xwe ji bejdariya di kongir de nîşan dabû. Muslim û di seredanekê bo Moskoyê 25 heyva duwazdan a sala borî de ragihand bû ku ew li gel cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsî Mikhail Bogdanov civiya ye. û Bogdanov di heman civînê de jêr li ser emsogiriya mafê Kurdan di kongir de tekez kiriye. Hêjayî vîrxistinê ye ku di kongirê Jinêfê di do de hin kesê bejdar bibû û rastî rexneyan ji PYD hatibû ku ev yek ne li gorî hevpeymana Hewlêr di do ye dibe ku ev yek jî vê jarê li ser PYD bixwe were eger aliyê din yê di hevpeymana dihok yek di kongir de bejdar nebe. Desteya Hevrêziya Niştimanî ku ji destpêka şoreşa Sûrî ve hatiye avakirin û PYD jî endam tê de ye berû anha boykotkirina xwe ji kongir re ragihand bû. Lê endamê desteya siyasî ya Îtîlafê Ehmed Ramadan diyar kir ku ew ê mijara bejdariya desteyê jî di civînên van her du rojan de gotûbêj bikin. Dibîne ku eger Îtîlaf bejdar bû yan jî na, milletê Sûrî ji vî kongirî û helwestên Rûsya ya dijatiya şoreşa Sûrî nerazî û bêhêvî ye. بله تماشاوان هجا آنها به مرای برز حواس خلیل اندام انجمن اجتماعی کرد لسوریه ائتلاف سوری ده برز حواس ایوارت بخیر و خواندنا کنگره مسکوی جواره به آوای کی فرمی هات هون وکنونرن کرد ائتلاف سوری ده هون به کیجان آوایی و به چرنگی بشداری کنگره بن دم باش تماشاوانه تبع براستی جبری نها ما وقت انجمان اجتماعی کردی ام بشکل شرفیمانا اجتماعی آشورشه و بریار هندره هفیمانه ده گفتگو تستیکرن نهاجی هم پیکانینا بیانه که جبرم دفن سر داخوازا موسکو و بجداریا هندره موسکو ده براستی جبری جیما نرینه خواه نشان کر و مدان زلال کرن ام چاره سرکرنا سیاسی هندره سوریانا لیبل گریدای بیت سرهنک نرینین زلال و بنگهن زلال و اولی گریدا بجنیف یعنی بیانا جنیف در کتی سه هیوا 2012 و قرار انجمان مجلس امن من جمارة 2018 اما ام بسر اساس بنگهتی لی مقابل بلکی داخوازا موسکو یاج بری نهاب ناوی کسات یاج یک نرین موسکو بوی چاوانه اپوزیونا سوری بگشتی و بکارش هف بخی یا نباولی اینابه نواده پیدا بکه لی بلی از بجم کساتی هندره اپوزیونه و هندره هفیمانه در طیبتی چه کساتی کرد چه کساتی عرب ملت سوری تبعیجی نرین خدا نشاندان و خواندن به سر اساس بنگه حکیبه و ایرو وقت پیمانی جی ام نهال جوات آدانا گفتگوات کن اجبر درخستنا بیانه و نرین هف پیمانی زلال کن شوی و خواندنه او خواندن تالی جی باوری مده وقت نسل بنگه ها جنیف به و ت معنی جبه و خواندنه رنه به و نفاری که چاره سرکرنش مسئله سیاسی لندره سوری را بکی برز حواس يعني وكو هاتيا راغهاندن كو برز عبد الباسط سيدة بأوايكي سربخا هاتا فخاندن هروها صلاح درويشي وك اوجي وك نونريكي كرد دهندري ائتلاف ده دربار كاري هفبش يكو دنافبرا نونرين كرد لموسكو ورا كرن تبلان لباوا هنا هون وك انا كسي
ئێمە وەکانەکەسی وەک من دەستپێکێ دەژگوت ئەم بەشێکن شەرپەیمانیە بە خواندنامە گرێدا نەرینامە گرێدا ئەم نەرینەخوا گفتوگۆتکن هەندرێ هەرپەیمانیەدا و داویە دەژی تشتێ شەرپەیمانیە دەرکەوێ ئەم بەشێکنژێ ئەمێ بوێ نەرینێ بوێ باوەریە دەرکەوێ ئەو بە خواندن برێز دکتۆر سەلاحی نەرینە خۆژێدا نیشاندان و برێز دکتۆر عەبدولباسی داژی وەک هەردوو ژینونەرێ هەرپەیمانە نیشتیمانی و خواندنەوە هات سەر کارێکی ئێتیلافی ژبەری نەهاتری ژبەری شەش مەحال هەندرێ جڤاتە سیاسیە هەرپەیمانێدا بریارە کاتخواندن کۆمیتە کاتچێکردن ئەو کۆمیت بکارێ گفتوگۆوە بەشێندی ئۆپۆزیۆنێرە بکێ چای التەنسیق بێت اشتیار بیناء دەولێ بێت چ برادەرێن مەیپەیە دێبێ یعنی بە هەمی بەشێندی سووریە گفتوگۆ وەرێکردن سەر ئەساسێ ئەم بکارن نەرینێکی سیاسی هەڤبەش ناف هەمی بەشێ ئۆپۆزیۆنە سووری دەدا چارەسەر بکەن و ئیتیلاف هەرپەیمانی ئەو یا ئیدارا بێ مەسەلێ بکێ هەندرێ وێ کۆمیتێ دەژی هەردوو برێز دکتۆر سەلاحی و دکتۆر عەبدولباسطجی لە هەندرێ وێ کۆمیتێ دەبی ئەو کۆمیتە تێکلیە ژبەر وێ یەکێژی مۆسکۆ بڕاستی وەک پیلانی خوا ئێژ دەستێکا شۆرەشە سووری دەدلەی دە حەتا ئیرۆ وەک دەولەتێک بەلکی خودانی شاندان نه وڵاتێک محایدە شندرێ شۆرەشە سووری وەکەم هەموو جانن ژبەرێدا دانوستاندنێ وێ و گرێدانێ وێ ڕێژیمێرە و ئاریکاریا وێ حتا ئیرۆژی برێژیمێرە حتا ئاستێن تاریێژی ئیرۆژی ئەv بە خواندناوێ تخواست دیسانێ خزمەتێکی دی برێژیمێرە بکێ برەنگێکی دی ئێمە وەک هەرپەیمان ئەم بەردەوامن گفتوگۆوە ئەم بەردەوامن چارەسەرکردنا و ئیرۆژی هەندرێ خایرەتە ئەم نەها گفتوگۆوە سەروێژی بکەن چاوە ئەم بکان بەشێدی مەحنەک هەبلیتن هەندرێ ترکێرە دیاربینا دەولێرە هەنێک بەشێندی ئۆپۆزیۆنێرە مەچێکردنە ترکێژی پێکهاتنێ هەیەتەنسیقرە تێکردن ئەمێ بەردەوام بنوێدە سەرگیتنا نەرینەکی برێز حواس یانێ لەڤەر پرسا کوتێ مەیدانێ یانێ رووسیا لە ئالیەکی دنجی ڕێڤەبەریە خۆسەری و برێز ساڵح مسلم هەفسەروکێ پێدێ ڤە خوندیە هەندری کۆنگرەیە مۆسکۆیە یانێ ئەفتێ واتایە کو رووسیا پێناسینەک بە ڕێڤەبەریە خۆسەری کریە داک و برێز ساڵح مسلم وەک نونەرێکی دە هەندری ڕێڤەبەریەدا ڤە دوخەینە ژبەری وێ برێز ساڵح مسلم و برادەرێن مەی پارتیا پێدێ بەشێکن هەیئەت تەنسیق ئەس دەبێژم وەک چاوە هەنێک کەسایەتیە هەندرێ هەرپەیمانێ دەهاتن بە خواندن هەر وەسا هەنێک کەس هەندرێ هەیئەت تەنسیق دەژی هاتن بە خواندن و هەیئەت تەنسیقژی وەک هەیئەت تەنسیق موقفێ خوا ئەس دەبێژم زەلال کردیە ژ مەسەلا چوونا مۆسکۆ وەک حەسەن عەبدولعەزیم تەسریحەتی ئەویدایە وێ نەچن مۆسکۆ حاضر نابن ژبەر نابینن لە هەندرێ مۆسکۆدا چارەسەری وێش ژگریزا سووریرە وەرێکردن باوەریە مەدە ئەو مەسئلە بێتر گرێدا برێز ساڵح مسلم و نەریدێوی و برادەرێن مەی پەیەدێ و ئەنجومانە ڕۆژئاوای کوردستاندا لێ ئێمە وەک باوەریێمە وەک نەرینێمە چ تشتە چێبێ vê illa hilwelatekî wek cilêv muhayid bê vê bingeha wê muhayid bê vê bingeha wê biryarê cinêv ê didwa bê û biryarên meclis emin ê rekama 2018 bin wextê neser wê esasî bê baweriyê me de wê çareserî ji grîza Sûrî nebe tenê derbaaskirina wexte û parçebûna opozîsyonê zêdeyî تشتي إيرو مقابل باشا. بله زور سپاس برز حواس خليل اندام انکسه د ائتلاف سوری دا کو تج استنبول به مره بودن باش. افچار هیون و ایریشن چتین داعش به سر کوبانی دا بردوامن و د ویدمه دا رخصتنا داعش گلک هولدان کرن کو کوبانی کنترل بکه لی او به سر نکت و اویک به جه نکر. لگوری هن چافدران کو پشتی چونا هزن پیشمرگه بو کوبانی روشا شر لکوبانی دقومه هاتا گوهرتن و چتین داعش ایریش کرنه کتن روشا بروانیه. هر وها چتین داعش حمو جورین چکن گران و چکدارن بیانیه ده شر کوبانی ده بکار آنین لیوان گلک زیان دیتن و کوبانی نکت و هینجی برخواد ده.
هروها لكوباني ودواري ميداني دا شر لسر سي آليان دا دوما ودا همان دميدا فروكين هفقرتنا ناف نتوي توبارانا بارگهن ريخستنا دولتا اسلامي بردوام دكا لگوری جدرکی ميداني كول دردورا گند ترمكي پفچون دنافبرا چتاين داعش و شروان يبكي دا قومين هروها لتاخا كنيا عربان چتايان مال نشتجين كرد شوتاندن ده همان دميدا لنيزي مشتنوري كاميونك ما ينكري جهيلا خوكوجية كيفا هاتا تقاندن لا عفرين ريفابريا قشتي يا هيزن أسايش داخوانيك درخست ولسر دكان موبايل وجلان وشوفيرن ترمبيلان بلافكر وتيدا هاتا راقهاندن كو دفي حمي دكان باجار عفرينه رخصت كرنج نافندا أسايش بخازن هروها ود داخوانيه دا هاتا راقهاندن كو فروتنا كنجن لشكري قدخيا ودفي د 48 ساعتان دا اف بريار بجه ببا واگر فروشكاران اف يك بجه نينان او ورن جزاكرن هفدم د داخوانيه دا هاتا راقهاندن كو نابا بلورن ترمبيلان برنگن رش آن مور ورن گرتن هرم عفرينه وجبري 2 سالان و تورايا انترنت لسر هاتيه برين وجبر بكارانينا انترنت هن كسن بسبور دفي واريده نچار مان كو انترنت آسيماني آن يا تركي پیدا بكن آگاهين بيتر لبا نوچگهانا ما شيلان يوسف دما كورين انترنت لهريم عفرين هاتا قدكرن پرانيا خودي خاني انترنت چراسارين الترناتيف ديتن وك بكارانينا نيتا هوائي وافاكرنا نيتا نبخاي كوكاربا نيتا لتواهي بجار عفرين بلاف بكا مسألة محلية انترنت بشكل كي عفرين شي بربينا داربينا انا هو يعني وسيلة كخلق بزروكي خوردان كل داربو نعم واقي زون الخورتي عفريني ايه بر دركتنا دربه معناه شغل در وضعي شبكوجي العفرين شبكه حموش تركيا وسيله انه اي نظام جي سر مغطيه وهروها وشاندنا خدمتا وايرلس استعمالان دا دريا بالجانرا وعلاوه بلاف كرني وتبسين لاسلكي تنالوزي وكيماسي درد كافن هولي انجام دوركتنا تركيا جباجار عفريني وأف دباس هدم كوهي زاريموت النت لواز ببا برازيل سلف دابا انترنت وانينا عفرين انترنت ازماني انترنت فضائي بي ازماني هاو انترنت بطيء بي ومشكلته هابين انه عور شباب دسكنه يعني مشكلته بروبلم ثانوي ونكو فتره وقت شاش حفمه هنا انترنت تركي كرنا كات عفرين انترنت تركي بريا واي فاي كات عفرين هو انترنت جي انترنت ازماني باشترى جي شترى لا ديسا مشكلة أنا هجاي برخستنيا بيتري 25 خانه نت دناف باجار عفرينه دا خدمت دكن درياسه كومبانيان بنگهين او جي اون جوان نت شرگو نت آرك نت جو باجار عفرينه جبو اورينت نيوز شيلان يوسف بله تما شفان هجا امي انا ها بتشن سر سينوري كوباني وجور بمرايا كاك زارا مستو سرنفيسه مال برا ولاتي نت برز زارا ايفارة بخير دسبيك ام بروشا ميداني دسبي بكن هاترا غاندن كو بفچون هيند دومن و كاميونك ما ينكري هاتا تقاندن چا اقايل باتا هنا درباري فان بويران بله شواس اطلاع جبوتا انا بارتيجيبا شركي جران بقاومه الحبس امين شر الاليا رجلات باكر دست ميزيكي سوق الحاله ونابشا اسايشه وجور حياني مكتبه ارش وحياني حوزو ومدرسه يرموك همو اني شر اجدهبا شر بردوامه ودهوجي وقت ماكينه تيزو بومبكري ارشاين سر دارن كردا وهيروجي وك من بومبكري رجالات وباشور بانجام اودا 8 شهيدا كربان هنا ودهان كشتي هنا بله
بجن انجام في شريطه داعش نكم بيستر اباطا مجبور بوجاره كدن شندا بغاريا وك اوتومبيلات او ماكينات همر كتدست هذا يبك ابراسي وك داعش بو دم وك هاول ولا نكم مسلم تشتدار هذا كرديه وامكان بجن داعش تفيش انكم شيكرا ادبو ايريشي خدا بله کاک زارا جدوه و تیرا گهاندن کو هزن پیشمرگه بری خواج هرم کردستان دانه کوبانه آگاهی لباته هنه درباره گهشتن وان بو کوبانه بله هوا قافله سیاه دو بشر سرو پنجه پیشمرگه گهشتن کوبانه وک مهام خواه دست بکرن وک قافله دیان و هیرو حیانی سبز کوبانی درکده زیان مطار اربیل را درباتی باکوری کردستان بری دریاتی نور ترکیه را هاتن و پشتگیری و درباتی شهر ببن لدیزی ادراشه براستی یعنی هبوان یکی گرینگ لهنک وقت چکن هیزی بون درباست که انسیتان درباست نبون وقت ممکنی همه دشار کولانا و گلک گرینگ براستی مخابن وقت حکومت ترکیه موافقه نداری و از چکانا درباست نبونه. بله زور سپاس کاک زارا مستو سرنفیس مالپرا ولاتی کوتج سر سینور کوبانه به مربو دم باش. پشتی ناکوکین انکسه و پرسکریکا کود لیوگرا سیاسی ده چه بویا و پشتگیریا تفدمیج وان حرس پارتین کو هاتنه بدورخستن جنشکاف مجارا رفاندنا جوان تمنا وان دبن 18 سالی ده و به آوای کی برفره روناهیج هیلا انکسفه به سردهات پرسا کو تکرن اوه کو ما مجارا بچکرن زاروکان لکولانا کردی نویه لهن آرمانجن انکسه جویه که هنه ده راپورا شروان مل ابراهیم جهولیر شروفین بیتر ام تماشا بکن بهتری 3 سالایا کسین تمنین وان رجال 18 سالایا دنا فرزن یپگی و یپجه دهنا لیچما دمها و داویه دا ایدی گلک دنگ لدور و پرزگره که هاتنه میدانی پرسکدن جی تکرن گلو انجمنا کردی یا کو بریانها شریک پیاده بود دسته بلندا و نهاجی پیرا دلیوگرا کردی دیا چما بدنگ مایا و جبوچه رخنه لویجی نای نگرتن اف سياستها یک پارتیه اف سیاستها الغاء بونا حمه اف 3 سال پیدی وکارت که چما نه هات بیراون ادانه بکل وادا روجه داویدا نا بيجو من ام وقت شلاكفان ام رخن دك شروش عولد ام كاري خد ام رخن وان كل دمات هذه راسي اف ظاهره قالك زي دبو رفان قالك فربو لآلیه دن تی گوتن کو تفی مشتومریا لدور بچکرنا کچین لجیر 18 سالان دناو یپجه دا هن پنابرجی گلهیا وی که دکن کو تکس باسا وی که ناکا بیکا چما کچین 15 سالی دناو کمپین کردن سوریه دل کردستان عراق ددن زواجه بیکو تکس دنگ خوشی بکا سياسة مداري ما بالبرسي ما همستر جيروب نبشوك دراوستن وداخل نهارن كمبي بنابرا ميزن كمبي بنابرا قالك جوا كشكسي دسالي 4 سالي 5 سالي زوجين دن ميرا وبشرة چند روجاتين بردانجي افجي سافيجن الناس قالك هنا ناشن قطابخانه وناشن قطابخانه افجي دبستاني اوجي رفاندنك طرف جوان وان خياد كانه مثلا باي دي بيرا ابوي او خاص باي دي بيس بك انه اف كاري هاني انه قال كي درست يعني او خو حلي هنا غيرك امل سر حالي بسكن كحاله انك انه موقفك سياسي موقفك السياسي ام دين الالي كي حالك هي اف حاله غلط اف حاله الشاشه ام سر بسكن كحالك انساني شاشتي غيرك ام بير ديجي بسكن دنگن گلک ین ناراضیبونه لدورا و دیار ده چبونا لپرانی اوان هتنها چارەسەریە پێشکەش ناکەن لەو ما ترس ژوەیەکی جی تێکەرن کۆپرسگرێک سیاسی بە بێتر کۆیا مافێن مرۆڤا بە چارەسەر دەبێ ڕاستیژێکی ها ڕۆژهەنگی خراپبووە گەڕەکە ینی مرۆڤ نەمازانێ چاوا بکێ لێ ئەکید وێ هەگە تەفگەرا سیاسی ولۆ بکەن سیغەتێکی بکەن وەک عەربن چارەسەر بکەن نەخۆوەکی دی ئەمێ ڕۆژ بڕۆژ وێ ڕۆژ خراپە بێ 4 سال بسر شورشا سوری ده درباس بوینا
لی جواکا کردی دنابرا دمک و یادن دا آلوزی کا سیاسی جبو خودشدکا یانجی جواکی تاوی کو داعش گهشتیا سینور باشور و روجاوای کردستانی. شیروان ملا ابراهیم اورینت نیوز هولیر. سروک هرما کردستان مسعود برزانی راگهاند کو او دزانه که داعش لدجی کردان قج کریه و کرد خستیه ناو شر داعشه. جالی خواه اندام سرکرده پیدکه و فرماندار پیشمرگه لانیا مغمور علی حسین تکذکر کو برزانی تشتکی وسا گوتیه و اوه ویکی اشکره ناکه و کنگ دمهات اوه ویکی براغینه. مالپرا رودا و راگهاند کول باجاروک سعدیه ی باشوری کردستان تر من نه پیشمرگیان هاتن دیتن و تگوتن کو او پیشمرگه جالی داعش و هاتن کشتن. ریو بر دازگاه شهیدان خانقین هریش احمد فتاح راگهاند کو هن آگاهی جمره هاتن دبیجن کو هنک جوان ترمان بی سرینه و یک جوان نای ناس کرن. لو ما دوی مال باتن کو زاروکن وان وندابونا نمونه یک جخونوان بینن دا کو ام دزانبن او پیشمرگه کینه. حکومت عراقی راگهاند کو او دخوازه کو هیزک لشکری لسر سینور کرکوک آوا بکه لآلیان کردی به ویکی نرازینه و دبیجن هیزن پیشمرگه به خوینا خواه کرکوک رزگار کریه. جه آلی خواه سروک وزیر عراقی حیدر عبادی بریار دا کو سینور کرکوک سه تابور بو هیزن عراقی ورن آوا کرن. هروها تیگوتن کو 6 تابور دنجی هاتن آوا کرن. بولتن بردوامه و پشتی ناف برکه. 6 سال لسر کوچ کرنا هلبستوان کرد ببوهار درباس دبن. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا.
ائتلاف سوریه ایرو به رنگکی فرمی بو کنگرا موسکوی تیو خواندن و سروک رژیم سوری دبیجه نجبو دیالوگ امی بچن موسکوی. شر کوبانه کت هیوا پنجه و ایرو هزن کردی ترمپیلک ماین کری پوشتکن. مسعود برزانی دبیجه از دزانم که داعش لدجی کردان قشگریه. شش سال لسر کوچکرنا هلبستوان کرد یوسف برازی به ناو به بوهار دهات ناسکرین در باس بون و ببونیا و یکی لباجار سریکانی او هلبستوان هات ببیر آنین و هلبست نوی هاتن خواندن هروها گورا به بوهار هات سردان کرن. نوچگان ما آزاد و شوکانی دوان چالاکیان ده بشدار بو او راپور جمره آمده کرد. فرنسا دبردابو حرب عالمی جی بهالكفتا صالة ششمين جي كوچا داوية هلبستوان كرد يوسف برازي ببوهار شالاكيين جدا جبوه بيرانيني هاتل دار خستن لنافندا وشوكانية چاندو هنره ده يكيتيا روشنبيرن كانتونا جزيره شاغي سريكانية ببشدارية نويسكارو ميوزيجن و بارتيين سياسي ببوهار بقلك شيوان هات بيرانين خملا تهين زيدبو ببوهار بويا ميفان دستي ويجتنبو افيدارا روحو جان وكهيبي او هلاك شباطاري نونيكر قلاز بميفانا من بي جنا خاطر فشكش لكم شفرش منو نوب بي از دل بروشن خوش لكم وقت بالبلم دور مشغول هلبستن ببوهار تنه دهات گوتن دوی سمیناره ده یانجی او مجارا هلبستن هنی دنبون طنبورو هلبستن تنا لتادي قرن لنا في خلكي بورجي قرن رو قلاشتن دزان قد نما تتي لوكي قمر تري بربو دهستان ده لبيجيني سینویزیونه که ده یاکو گروپا حسک یا روشنبیری تومار کربو بری کوچکرنا هلبستوان به بوهار لسر جیانا خو روب جماور را چیروکا هلبستوانی خو دانی زمان بيجي حتى من فرد دم أزبل شامي أزبل الشيخ حسن شاردة كده مام هذا الخصم حبس الكلي جي حبس الكلي أزهاني بقال حزقي وأنا بقامش شو اسمه نعم حفتي ميوزيجن و آوازبند كرد محمد علي شاكر استرانن جگوتنن به بوهار دوی هوله دخوند ده همان روژه ده لگورستانا سریکانیه حوالین پارتیا یکیتیا دموکراتا کرد لسوریه با آمدبونا هن جمالباتا به بوهار سردانا گورا هلبستوان کرن دگل گرزک گل ده والور هن گوتنین پسنداریا یوسف برازی هاتن گوتن درمانین ما چلو از صبر بکم از بومتی وانا بری کتم وکم بوهار نحو جیم سری بشتغلم درمانی فکری جیانا ویدی هلبستی ویدا خیاتی یوسف برازی یان به بوهار ده سال 1931 ده لگندوار بابه جدایک ببو و سال 2009 ده لسریکانیه جیانا خوش دست ده و دنافبرا وان سالان ده به بوهار زحمتیا ملت کرد به خبات کشا و به بوهاری وی به تفنا هلبست ریسان دگل رویکی کنوک ده آزاد و شوکانی اورینت نیوز سریکانیه بله تماشاوان هجا آنها ج کوبانی به مرای نفیسکارو هلبستوان استر چلو برز استر ایوارت بخیر لسر جیانگرا هلبستوان کی نمر وک به بوهار تشد کاریش مرا بیجی بله سپاس ور براستنی ایرو سالوگرا کشباری آویه انوه ساله دوی ببتینن و هیوی و لابلابن ج خدای دلوان کوی دلوانی خدا حمد بکه اوا هلبستوانه کی پیابلند بود کلاپور و توره و چاندا کردی دستیر که گله کی گش بو اوا وکی اون دزانن
به بهار یوسف برازی جخلک برازان جهریم کوبانش گند رویه وکو آنی راپورا خدا آنی زمان ها او در سال 1820 تا 1825 شهر دنابر اوسمانی و برازان در لحریم کوبان خوین بود در پیشتی کوا شهر برازان تیدا تیک تچن سه بش جوان شد بن بشک داره عین تابه بشک داره حما بشک داره بابه او بابو باپیر یوسف برازی بابه لگند جرجی و داره نشته جهد بن یوسف برازی برسنی دجیان خدا گله کی سرتیهاتین خود زواری دجواری هبون حلبسوانی کی وقت مگود پیا بلنده به حلبستا کردی دا او یعنی نرش دودیان یک کلاسیک پشتی سیده جیگرخون پشتی قدری جان پشتی ماموسا عثمان صبری پشتی رشید کرد او حوالبند دیوی وک رحمتی سیده تیریج و عمر لاله وانا جنفش دودیان جه حلبستا کلاسیک یا کردی وانا تینا نخاندن براسنی او حلبسوان پندا کردی آنگو شعر الحکمی کردیه یعنی قدی هستی که نازار هستی که طیبت بو گلب جاران از بورا رو نشتم جی و من جاره که جی پرسی مگوت ماموس تکتی زندانه چه قصید زندانان دامایه گو و پرسا شاش بمته لازمت جنو پرسی چه قصد در وامایه تمام نیویز دیده جیانا من براسنی زندانه دا در باسیه تنه جاره که 20 ساله که تنه 27 جاره اسکت من زندانه یوسف برازی خودی سرتیهاتیه که گله کی بالکیش د چاندا کردی د البته کردی و رسمی پرتوخانه کردی مستوایی به پنج فرهنگ به پنج دیوان نخای هانه بنرخو هجا وی دولمند کربو دیوان خای یک کمی نظام زندان دورا بانگ و راکرین سرخابون باور دکم آخه داویجی پیش کردن بو بله کک استر دوار هنری ده به بهار چه بو؟ چه کاری لسر کاروی یک باندوراوی لسر هنر کردی لهرم کردی به تواهی لهر 4 پارچه کردستان چه کاری جمره بیجی؟ بله دنیری نامه دا به بهار بخوا حلبسوان بنخط روش آوا بو بله ویا بسیاری خواه لسر تشت قومی لوی ملی دستکینه آوا بخوا دیبستانه که سر بخوا اما بجخاله که حلبستا کلاسیکی وک مگوتی جگرخون و سیده تیریجون دوی ملی دا آوا تردگره آوا وکی دیوانی خواه دوی آنیاتی زمانه بسیاری خواه فلسفه ده حلبستی بی دا هیا حکمتی دا هیا تنتی دا هیا شیرت و تدهنه و شورشگری تدهه جواکی تدهه هر ملی جانی آنیاتی زمانه بگله که هستی خال حدره و جاندیه از دکارم بیجم دواری هنری داجی گلک هنرمند هجا یمزن وک محمود عزیز و محمد شیخو استرانی وی با آواز خواه گوتنه و هنگش با آوازی وی اما بدنگ خواه گوتنه آمان دلو زندانان دا گلیزار اوانگیش که با آواز وی بون از خواهد ویجی بالا و بکش نسوی نقطه جی با مدوله که جی پرسی مگو آوازا سترانا آب کد بجن ای بلبل دلشادی حلبست آج سیده جیگه کنه آوازا آکه گو آواز آمن امت چه کریه دیمه آوازی چه کرن چیروکناس و هنرمند بود دنگ بیج بجی از کانو وی بیجن تمام کاک استر از دخوازم بچیچ که یعنی جیانا نمر به بهار درکوم پرسک من یاداوی های دوار پاراستنا زمان کردی ده هون وک هلبسوان کرد هون چه و چه پلان لباوه هن آن هو چه آمده کریه داکو آن هاجی و ده پیشاروش دجی هون زمان کردی بپارزن بله اشخاصا مجارك استراتيجية براسنين ها لجال حمو هالبسوان جال كرد لسافر عبدالسنة بوقع مناقب بيجم جي سيدا ام بيجم ماموستا ببهار بوقع بزمان كردي دنيسا اما بتيبين عربي دنيسان يعني اري اواجي تبي ده هالبس ده جالي كيجيبو جالي كي برنجي كي بحوران برنجي كي پر رزمند دنيسان جي اما بزمان كردي ده جي گلی که قلسی جان بکرانی
اجبوه که مجبور دما تیپ عربی بنویسینن و هنا قاجرا ورگران تیپ کردی اجبوه که گلک شاشی کتنا پرتوکی بخواه نا پرتوکی بخونه دواری زمان کردی ده گلک شاشان تی بگیری دسته اما نا باید بکن کنفرانس زمان کردی دسته جانه جی دیاربکر جی لجوابا لعفنین الجزیره چی رو تم بحثا و مجارت کنن مجارت که وقتی استراتژی که دوی روشنتی دا پاراستنا زمان کردی پیشخستنا زمان کردی زمانی که اورجینال ستاندارد دخنه ورده اما حال سر ود سکنه براستنی گله که خباته کرنه انستیتویا کردی لفرانسا جی گله که خباته وان بی وارد هنه جی نهاج باور کن دمی پیش تجی و کمیتا که آواده کنه و سر آستا کردستان حمی زمانی که ستاندارد دخنه ورده بود زمانیش بکنه زمانی که گلنتری جبو حمی گله کرد بله زور سپاس برز ستر چلو نفیسکار و هلبستوان کوتج کوبانیه به مربو دم باش دوه سال وگرا دویمین کنکوژیا زانینگاه حلب بو و تزانین کو ده انجام کنکوژیه ده بهتری دسد خوندکار زانینگاه جیان خوش دستان ده راپورا بده آگاهیم بهتر ایرو بیرانینا سالا دویمین دکم کجیا زانینگاه حلبه ده درباز دبه او در روژا ازمون ده سبه و به هزاران جخوندکاران خو آماده کربون داگو درباسی ازمونین خو ببن لی فروکین رژیمی بدل رشی و دجمناتی خونا بیتری دسد خوندکاران پوچ کرن او دلی مال باطن وان برنگ کی رشو تاری بریندار کرن هر وها وک هر جار رژیم اسد دست بدروین خوکر و راگهاندن گو او تقین ده انجامات رنبیل کماین کری دبو لی به هزاران جخوندکارانیه گو زانینگه ده دانه دیار کرن گو فروکین رژیمی لسر آسیمان زانینگه هیلان دکر او ده دمک کرده او پشتی گولش کرن او لکاری ین رژیمی خوش زانینگه و در دورای وکشاندن هجمارک موشک بسر خوندکاران ده تو باراندن او ده انجام ده گلک جبجیشکان او اندزیاران او ماموستیان ین پیش رو جیانا خواج دزدان هفدم گلک ج قربانیان بونه ترم او دوی سدمی و سدما هبونا خورد یا رژیم اسد هجمارک ج خوندکاران نهاتن ناس کرن ده همان دمی ده رژیم اسد گلک کشتن چه خوندکار و چه بنابر و او یک دکوی گنهن رژیم ده رژیم اسد جدابونی نخینا برا سویلان و خوندکاران لی آرمانجا رژیم دا گون نفشه پیش روژ ویران بکه بله تماشاوان نجا درباره روشا میدانی لسوریه ما افرا پرجوار آمده کریه ام تماشا بکن لشامل تاخاجوبر پفچونن تون نفر ارتش آزاد هوزن رژیم دا قومین و دانجام دا 36 لشکرن رژیم هاتن کشتن هر وحال گوری جیدر میدانی کو پفچونن گران در دورا کفرسوس دا قومن لدرعی ارتش آزاد چارکوشه اولکاری باوشتوکان ارمانچ کر هر وحال در دورا باجار شیخ مسکین پفچونن گران نفر ارتش آزاد هوزن رژیم دا قومن ده همان دمه ده هزن رژیم باجار اجیزه و معرابه و جمرین بموشکان ارمانچ کرن لگندوار همسایه پفشونن تند نورا چتین رخصتنا دولت اسلامی و هزن رژیم ده قومین و دانجام ده دولشکرن رژیم هاتن کشتن هر وحال حول و تلبیس هزن رژیم باوشتوکان باجار تو باران کرن و دانجام ده سیویل کی جیان خوش دست ده و هنک دن بریندار کتن لگندوار حمایه لگند صابورا چالکبانان راگهاندن کو پفچونن تند نور ارتش آزاد و هزن رژیم ده قومین و دانجام ده 13 لشکرن رژیم هاتن کشتن ده همان دمه ده ارتش آزاد وارگهن رژیم بموشکان ارمانچ کرن لداویم هرن سرنوچه ائتلاف سوری ایرو به رنگکی فرمی بو کنگرا موسکوی تی و خواندن و سروک رژیم سوری دبیجه نجبو دیالوگ امی بچن موسکوی شهر کوبانه کت هیوا پنجه و ایرو هزن کردی ترمپیلک ماین کری پوچ دکن مسعود برزانی دبیجه از دزانم که داعش لدجی کردان قج کریه بولتان عمل ذر بداویها دنباش